Shakurona kumura ntumu gushia tutuwareta tutuware uwanjani tushikane nona bintu bigo tanto parano uwanjani bintu bigo tanto parano uwanjani umushike Fred Okemo Matiang'i uyiwantete Shakurona ntimono ashenge tuyegashiaye kerarenge mwese antano security tuambore tinga oyo egashiaye ndiye momente imyaka endebere agantirana akamenda Shakurona imyaka ebere kuna akora mpaka mwaka 2021 takora tegandikia ngocharenga obanaitwe nanumwaka Professor Mongeri na wadi report ya enjerere iwanera noare naitwe ashamona ya makongo utumuntu kumana ntetwanjane tutuara homo kuna abana homo gushi kiagara nkora ngine nteke nene tu asomere kuri washobu magontiri na kiekyo ayanga makamake pero turi moyo kiagara tukumanyanga ama tukuna sako yetenga kiangana na akora kashi chinguru chia chumanene umuranche mutuare sabari yo morembe yomuwaka Shakurona ntiri tutuare uwanjani na ndo kutumutwe tunare kwa babuna kuyo bintu Shakurona arenge na saba sheri ona sabari yoma libo pema singeta birone bingorero weta iho na saba sheri na mutuare ngakingia mutuare byashinga kiyomanene kurunde rumori ane narwa pole karo muchanga oba na ine kwandu mongina Karen pole yani. Asante. Barikiwa sana. Na sasa kwa heshima kuu nataka kuomba tena Injinia